Wasya wa Muimi. Mondo museisia karibu thini wa kilungu cha Wasya wa Muimi muthenyani wa munthi nitwalika munani na indi tondo withitwo yona matukwani thitenge kwete sindu sike bathukanio thini wa Wasya wa Muimi nike na indi wisithe ni wasoma sindu mbingi na indi muthenyani wa munthi twitha twinenanisia yolo wa Uimi wa Maiu na ndukolwe nitugwetha twisisia Maiu emwe ya Uimi kana tools of agriculture ningwetha ngikuelesya amazing fact kana tundu tumwe utatona kwetha wisi yolo wa Uimi wa Maiu na nitukusethia tuikomana na mutaalamu nikenaende wisithia ni watuthesia maundu meke bathukanio thini wa kilungu ki na enda wisithia ni wasoma maundu meke bathukanio na ni wa manondo utona kwika nikenaende Uimi waku wisithia ni wa ile nitawa Steven Mwema karibu thini wa kilungu. Umunthi tuima Maiu yeyo ni mwekati wa matunda ala maisa wa munopyo pa Kenya. Esito ya science ya yeyo ni Musa paradisiaca. Masito ma science masindu ila siyetha ukana scientific names methe wa maa kithiomo cha Latin nundu wa itumile. Chambe Latin ni kithiomo kikukana dead language na vainthi inena Latin umunthi ta kithiomo chayo. Chakele masito ama nenga wena kithiomo cha Latin kupetanga mulia enelo wanthi nikenda kila kindu kithiwa na isito imwe ya science uwathukanu na undu kindu kimwe kitona kwithiwa na masito kivathukanio ma ithiomo kivathukanio. Eyu ndisilawa kibuyone nundu ni panda wa kuma ngini. Eyu panda wa kuma tulilone tula tunini twasyawa kana kutilwa na kuvandithwa. Kiki manisha ata ki science. Kiki onania kana yiyo ila uya umunthi ni yiyo ila esawa ni umau wa kumiaka mingi methelu nundu gakulia mundu kwa kisungu akuya the bananas are genetically the same. Yiyo yambe yabandiwe miaka ngili muonza methelu kuya Southeast Asia na itina yathiuka kundu na kundu kwisela kwa alamatha ma kuma Southeast Asia. Yiyo yenda muthanga utena kithanga thikingi utona kupite kiunesa wina kiu kianeu na wina kamonyu na pH ya kati wa 6 kubika muonza katono 5. Maiu maima wa bandu bala pena upyobu wa degree 107 na maingi mamo maima wa kula kweta tropics kana katikati wa nthi ta Amerika ya yulu, Amerika ya ethio, Afrika, Asia na Australia. Yeyu yenda mbua ya milimita ngili umana mana muonza kila mwaka na utulu wa ukanga kubika mita ngili umana mana ele yulu wa ukanga kana sea level to 1,200 meters above sea level. Yeyu ni idha wana madeni mebata muini ta vitamin B6 ila ita ya siodhuku mimusio wa sukale na mauta opa mwana uyani wa akili na kikonde. Yeyu nita ya siya kuthia leu muini kuola uito na kuwikidhe sukale ni uyani ya muini. Twakunikila malembeta alama imama yumu no nthionthe ni Asia, Amerika na Afrika. Ndhili tongoche kwa Uimi wa Maiu nthionthe ni India, China, Philippines na Brazil. Va Kenya Maiu maima wa muno kuya Kisii, Central na Nyanza. Maiu makuwa katika tuwa mii inakupika mitha tukwiwa na yeyu isia imwe na yeithela yu ekatu wengi wa ya Muimi. Naindi mwanda museisia ni avike binda kato kwa manena Muimi nikenda tuwelesie ngewa yake ya Uimi wa Maiu nikenda ndi wisithia nitoelewa nitawa Steven Mwema karibu ni baba ndo weta wata Ngengeta kaunti ni ya Masaku uigata Nesa Uimi wa Maiu twetata Uimi wa Maiu ni museo ndwi mathina nundu Maiu ala ni Maiu ma faida ti Maiu ma atile musi kwa tuwelesie ngewa yaku ya kulika Uimi walikangile Uimi ni ata kulika Maiu ni Uimi ni yu generally walikangile Uimi ni ata na sisie no na mawia langi na thukuma mateunenga faida muno na nalika na imaze mwe na kwata mbesa na nalika Uimini asa wa Maiu. Okay ebinda ni yu wathukuma maundu temeva na thukuma ugethia ni ngutho cia sindu ba mali gatho cia cereal no kethia ndi ukwata nesa so ukakombe ebu yaku yondo ikwewa o yu no ebu yaku ndo yewa wita mali ne baba leku ye sawa ebinda zinje kitambi na yue na meisi kwa hiyo taje ebu yaku ye sawa sawa Maiu nona kuye kana lika Maiu na sisi obandu nona mundu aimete na nendegwa na kwa nenda kuima na nalacha Maiu kula mai alama ilete kundu no kana banda ilo banda Maiu muno wese thia nota menda kundu kubwa nata
kwa experience ya kundu minete kuima Maiu ila nonete Maiu yo bai pandu zitekika experience ila waile ithwa ne utema zimazi the liku no zitwa na kiwu na bu kwi mbeu kibathukanisia Maiu kwi mbeu kibathukanisia Maiu kana mebai kibathukania Maiu na mebai ya kibathukania Maiu ndu twina Maiu ta pe Maiu tumeta mandibi ma mutabato ma mulalu na ma kikanda kwa tueleze kwa yimwe no taithaibwa na ta no taithaibwa na ta ambia sima waze mandibi the yo that ndibi ne othe ne mete yo the mbwa theseo nundu Maiu makwa na umisie na ku Kongo yo walislenga leo Kongo alaje na okama na ndiye kuna no kama Maiu mbeu isu ngoje yutasia uma masako Kenya wa the Democratic Republic of Congo ndiye nda Maiu wala teke ndo kitwa banana nuko banda na ila na bandie ku nikulia hii pai kitumi cha kutote kuna waiti nyini lati cheyo ya na shughuli ne inge ku okay alafu kila kitu ane musungu coincidence wathi wethe abe yiyo kikite nesa okay na nende gwa na netia mbeu na nengwa ziyo the mbwa the uinde ndotema uindo ndo maindawa utema yuno ndo ati mabikundi monya ila metha mema bikunga monya utema na watema uibetelia mwakini una thethegwa no itwa nomba no yambe yoya wazeta tasi yutai wamba kwetela inene bange thebike na ya bikane sa tuitema aba mwaki wa kanete ikone ndio kaibetelia una theyambe ya igwa mwaki special kana ola ikone mwaki wa ikone ziyo ziyo zute yambe yoya kuma muthe no suthetheu pesa inzikana ni no wo yuibu kana ni kindu kiki kao tena kwa explain kana ni magic lakini wasilebu ni yewa undo tinda senda tika mbinge ndatika itano no ibetanga ziyo no dia bana tayambe yo ya meme utiko uwa okay yeyo yandi bina yo isi ama yo mena ni isi ama ingi unene wa moye yo de mwa ndi bi to no si ama Maiu gethia kamwe Maiu 12 Maiu mana ele na 20 ziyo ne themwe 220 ziyo ne themwe na no kandita kila ziyo 10 ndikwata mbesa mathematic 220 times was 10 10 zino ngilile na manele thino wa kiyo ne themwe ni methame manene muno yo ni manene ba muno yuo na maili ono ndo maina mbobika okay aya isune yeyo yande alafu uwasa wa kuyana yana ikabika ya mbata muno twasezebika ofiti 5 ibetuka hapa ndi nene ba ndi asabambe wa hapa bado na yuma sia tula tuindo tungita alama kawaida ya mina umia mindo nikanaje sia zambe ya umia ndongo wata hii nikanaje kambe yo shoot before utemeze hii na suike mbasi Maiu ange pesori no ai mama yuma sia kana yeyo tambete kuiwa itambete sia no ketha no tilile ndolete kukwa tuindo twibaote yani twisa kwikanesa so rizuni seyo kana no ndomeka ukengana yo da mino sia niwo tila ze muthamba nundo watila zita siaite ziambe yo ya tulilo totungi na tuye makuyana niwa sia none tuindo kuma tweote yani ndo soka kwa okathio kabanda inyake atamine atambito sia ni makwawa yu masia unondo waje kwa Maiu moi matona imba mabandile ba ulu wa kuoka tina zinene inyawo zikae mosia na zibaluka okay you next ita zita yake kikanda kikanda ni pa Uganda alama aje na late uwa mako uwa matoke izu ida igwana ata ziuthi mbwa bwana omuthembo yu lakini thi Maiu manene muno masa na wate mandeni uthi mbwa no lia taange withi ya ziyo zimwe ubandite ziseita zimwe ni tona ito tulilo tamana tana ziuthi mbwa nene kuyama ndibi wasa ya sabandumwe no 55 okay lakini we say there ni akuwa peke yake ni akuwa tu lakini wae kama muno zibu mutene ne zegwi yao bono kaja zo muno katika Maiu nde zindetwa zikegwa no yiwe tano ange makawaida ne zegwa azikaiwa ino ya kawaida no yuwe ni maua watene ila kwa ithina muno lakini yuko maua siana ko ida okay you next was it out ita waya mutabato one wewe iyo ya mutabato ne yo thitwa Maiu manene we sao Maiu ele ukegwa wabo na no kabeto chabu no bonewe okay ni mabanda wako ito banda aku lakini banja amenda okay niki nundo tiana muno si maya kwa wingi nundo megwa ametuki okay na siaja
siambe kwatwa ithi na wa ubonewa kwa uti imendete muno kuipi pe yu tapingi pe yu yingi thita ya mulalu na yesu dai bana uthi mbae tulilo tutheke twasa twi muyo muno nundu wite kamwe wigwa ato thi ukulia ukanengwa kamwe mundu mukulilia bala twaumie uthi ukathowe ule pase ita wa mulalu na yo physically yu dai bana ta thimba thi yu inene muno lakini teke withi ya ona ngiki katema mundu umenda biche weka ki mindo ki minite kusiawa yu iki thumba market ya Maiu Kenya bana ni nseo nundu thi yu thimwe tutesa ngili umwe na maana 5 kimindo kimwe taila kundu kuendwa ngasia ila kundu kwina siathi itumatea kwa compare market ya bara ntandola mawo bamisi moka kwisia Maiu na market ya kuyanza ta kutwa town muno alametha maifom market part ya market la nene nemero na alama area nundu andu mako kwitwe mendete muno uthea ibetisio mese yaku uti mundo ithea kibeti nundu a Maiu na nundu ndethi kuwa kuya ilo bitu imatea ku ko ichune kindo cha lazima mundu aletwa mana ithea kibeti mbele imba Maiu pele kwitha Maiu petwa Maiu ithea kibeti kila bandu bonde ni to take note of that nandi twambo semba bandu bangi alafu twasiokethia no kwitha witu lese indi yulwa undu wa Maiu maima wana watu lese no peke ndo weta yulwa undu walite kwenzia maima sindo cia muthembo suye kale binde ana ta yeso cia no twelese Mwanda musesia babeta mutongo TV ngwatu ni amukamba neta wa Steven Mwema na indi nina Muimi wa Maiu kilungu cha wase wa Muimi na indi tambo sisi imwe siasi ndule itumekande ni wa Uimi na indi netusiokethia nikenda indi Muimi unotu na kena wesethia na watu elesia twaminia yulu wa Uimi wake wa Maiu kila Muimi ethiwe wa memea kana indo no tumia Maiu kibathukanio uimini wake kukwata mosio masio kwa kuikithia kila kindu ni cethiwa undu chailete kwithiwa kilie muthenyani wa umunthi tunenea umakati wa Maiu ila kila Muimi withiwa nayo kami kana wilbaro kwa kithio muchaki thungu ni umakati wa Maiu ila yibata muno kwa kumutethesia Muimi kukua kindu kuma bandu bamwe kuthi bandu bala bangi tutambite kulika undu kami keka bebata twamba kunikila bala kami kauma kuyanana na historia kami kambe kase ubyo miaka mana ele miongo 31 kuma Yesu amina kusiawa kana 231 AD kami kaka se ubyo kuya Juhan ya China ilembetani ya Asia ni Juj Liang na katumeka kutoa leuna sindu sia batalaini ni siambe siakau ungua general wa China Shuko Liang kami kayithi wabo ibinda yu wana umunthi kayithi wabo kethatiba angiliki matene alama sobisende ya miaka ngili 305 kuya Mesopotamia Yesu atambete kusiawa kana 3500 BC ndia ila yesie kweke wakamine miaka ngili 3 maana mwonza miongo 3 na umwe ya thela umunthi kamine katumeka kwa maundu kivathukanio kamine katumeka kuta kiuo na mitungi usene ne katumeka kukua kila waketha kuma mundani kutoa po mundani kukoloka simiti kwa kachucha nguku kukua muthanga kukua kithangathi kukua mimea ya kubandithia kukua miti o bamwe na maundu angi kivathukanio maingi pyu ala utonya kuswania tumitu mithemba kivathukanio pe tumotu ndanene na tungi twende nini tumotu menene na tungi twime menini pe tulatwa ndukani na pe tulatwa jua kali ta Muimi sakwa kala ukwenda Wasya wa Muimi.